Yes, ibihe byiza kuri wowe wabashije gukora subscribe kuri Sano Empire. Nawe utari wabasha kubikora ariko ukaba ugiye kubikora nawe bikugendekera gutyo. Ni iby'agaciro gakomeye cyane ko barasize support yawe ya subscribe kuri Sano Empire. Imana ibiguhera umugisha. Abasanzwe bamenyera Sano Empire tubagezaho amakuru atandukanye haba mu buzima busanzwe, muri politiki, muri showbiz, muri gospel ndetse no muri siporo. Ahabonetse inkuru ari hose Sano Empire izibagezaho mu ba mbere. Ni kuri uno munsi rero twanyarukiye muri gospel tukabazanira amakuru ari kuvugwa ndetse yakomeje kugenda acicikana ari guca ibintu. Murabizi yuko hamaze iminsi hariho saga yo kuba insengero nyinshi zarafunzwe ndetse izindi bakazihakana mu gihugu cy'u Rwanda ko zitazongera gukora ukundi, ndetse bakabategeka yuko zigomba gusenywa. Nyuma y'uko rwose uwo mwanzuro ugiye hanze, nibwo hari kugenda hasohoka inkuru nyinshi zigiye zitandukanye, ndetse iyasohotse kuri uno munsi ni inkuru iteye agahinda ndetse inababaje, kandi uwo ari wo wese uri buyumve aravuga yuko rwose ibi bintu rwose byafashe urundi rwego. Inkuru rero iri kuvugwa kuri uno munsi naho rwose umupasiteri wo mu karere ka Musanze yafashe umwanzuro wo kuba yakikura mu buzima nyuma y'uko rwose urusengero rwiwe rufunzwe. Nyuma y'uko rwose amaze kubona yuko urusengero rwiwe rutazongera gukora hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse akomeje kugenda avuga yuko rwose impamvu ashobora kuba yakiyambura ubuzima ndetse yiyambuye ubuzima, sibyo yuko yabigerageje bikanga kuko bamutabariye hafi. Yavuze yuko rwose we mu mibereho yiwe yaratunzwe n'urusengero, nta kindi kintu na kimwe azi gukora sibye kuba yaturisha. None urusengero rwiwe rwose rukaba rwasenywe rutazongera gukora, nta kindi asigaje kuri ino si. Nibwo yafataga umwanzuro ugayitse cyane, aravuga ngo reka niyahure ubundi byose niho hahandi ubuzima bwanjye bwararangiye. Bamubajije ati wabitewe n'iki? Yaravuze ati uru rusengero narwubatse ku nguzanyo ya banki, nta kintu na kimwe nari ndi kurebaho rwose sibye uru rusengero. Nazaga rwose tugasenga bagatura, nkabaho abana nkabonera amafaranga y'ishuri, nkababonera ibyo kurya. None ibyo gukora nta kintu na kimwe nshoboye cyo hano hanze cyo kuba nakora. Kariyeri izo arizo zose zo kuba najyamo biri mu bintu bingoye cyane kandi ntabasha kuba nashobora. Murabyumva yuko rwose ibintu byafashe urundi rwego, aho umupasiteri afata umwanzuro wo kuba yakishyira mu kagozi, kandi yarigishaga abayoboke biwe yuko kwiyahura ari bibi, cyangwa se buri umwe ari we wese byamugiraho ingaruka atari byiza. Kandi umwumve yuko rwose iyi nkuru ni inkuru ibabaje kandi iteye agahinda. Murabyibuka yuko mu karere ka Musanze bafunze insengero 300. Izo nsengero rero n'urwiwe rwari rurimo, akaba ari nayo mpamvu yamuteye igikomere gikomeye gutyo cyo kuba yavuga ngo nta kindi asigaje sibye kuba yakwiyahura. Reka rero twizere yuko mukomeje kuba mwakizera Sano Empire. Wowe utari wakora subscribe, ndagusaba ngo ukore subscribe, ukore no kuri inzogera ya notification kugira ngo tuzajye twihurira mu nkuru zigiye zitandukanye Sano Empire igende kugezaho umunsi ku munsi. Nawe rero wamaze kubikora, icyo nagusabira Imana iguhe umugisha. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba warasize support ya subscribe kuri Sano Empire. Naho njyewe ubagezaho inkuru za buri munsi, nkaba nitwa Sano kuri Sano Empire. Sano Empire isano ry'abanyarwanda. Murabizi yuko ntaho tutabagerera, buri kimwe icyo ari cyo cyose kiba cyabaye, kiba kiri gutrendinga imihanda tuba twakibagejejeho. Nk'ubu ngubu tugiye kuba twabategurira inkuru iri kuvugwa hagati ya Jihad ndetse na Yago, ibigezweho kuri uno munsi, kuko ibyabo bikomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo budasanzwe. Wowe icyo nagusaba ni ukuba wakora subscribe, ugakora n'iyo nzogera notification kugira ngo tuzajye duhora twihurira mu nkuru zigiye zitandukanye Sano Empire iba yiyemeje kugenda ikugezaho umunsi ku munsi. Imana ikurinde kandi ikomeze kugwa kuronka.